tabia mwenzako siathesie bata. Mwana ndo na mutabia wikita ndabia ndo mutabia siathesie bata. Inde wina mundu thenge bakubi naku. Inde ni wa mutabia ni wa kwithukizia tungele lo mwe siathesie jao. Mutabia inde Osio umwe wa siathe no ni kwithiwa siathe ni komana siando. Ata iwe yoba. Bani batoneka be na makazi ni madela kuonana. Tio wende na ni methe anaba ba ndo ni lazima meke hata moke. Siathe kotesika anesa. Na kukomana kwando kwibata muno nikenda wize kwethe andu maina buthania. Mwize kwethe muthika le lobi musianiwe na ni mwatwanie. Ende twakomana maundu ma muthembozu mayikika. Tio uo ondo ungi wika nesa wa siathe ni misi ili ni komana ni katuma ndo na indu ndithela ngisomanga nesio mana sindu isio ndesita wa musiusu wa mwanake aikelelo nikenda maisa nio maikathele mukamba wakate nange ndai na ndawa ondo twinasio ndai na ngali ondo twinasio ndai na vina tawa ibinda leva ebinda li kwa u ni mese mathina maile okwata mundu na therefore thila metia ng'ombe liana atubuli miongo kelelo nikana mukatinda mzuka kwa athoni nikenda tukatethania atuyaka na ibinda kwa ibinda mapata matukwata no mulilike nene twa mune mwetu nikenda mwetu oka atie kindu kitethia musi ndamuno muno la kwenza ate we yoba kusi atheni sika chao nisikane samuno onika kukoma ni andu kithemba chu ona kwesania kyo kuseo babe mundu utanala ni mwala ndonya mwenzako mbuni ya kubala ya kwa leva wamonya mwenzako bala ya kuli nundu kukoma na kuseo ni kuisania asifiwe Yesu Kristo na wale wote wamesumbukia hii chadhe ili tufikie kuisania. Bwana na wabariki sana, wanifikiria vizuri na tumefurahia. May God bless all of us.